ek is opgewonde om weer die woord met julle te kan deel wat op die Here op my hart gedruk het. So ek hoop julle is ook opgewonde en gereed om te ontvang. So dankie Jess vir my foto. Gister het ek saam met my ouers gaan stap in Grootvadersbos en weet jy wie van julle was al daar nie, maar is 'n inheemse stukkie bos hier so op ons agterstoep vir Riversdal, maar voorstoep vir Heidelbergers. 'n baie mooi stukkie inheemse woud waar jy kan gaan stap, maar dis heuwels. It's hill country, so it's up and it's down and it's up and it's down. So jy's baie moeg later, nee, want jy moet die hele tyd heuweltjie op, heuweltjie af, heuweltjie op, heuweltjie af. En dit is baie rowwe terrein by party dele, so jy moet jou voete mooi versigtig neersit. You have to take very calculated steps sometimes to make sure you don't roll downhill. Maar hoekom ek dit met julle deel is, soos wat ek gestap het ek regtig hierdie een ding, asof die Here net hierdie een ding vir my gesê het. En dit was, neem in wat om jou is. Neem die mooi van die natuur in, soos wat jy beweeg. That it's a journey. I wasn't there, we met a trail runner on the morning, so he got up early from his campsite and he decided he's going to do the 10K trail run that morning. And it's good for him. I know he's taking in the scenery because he's fit, so he can take the scenery in as he's running. But for me, walking was like, I had to concentrate as I was walking and as I was growing tired to take in the beautiful scenery around me still and not to miss anything. En is dieselfde met die lewe, is ons kan so maklik deur die lewe hardloop. As ek 'n trail runner probeer wees, soos daai man, gaan ek niks inneem nie. I'm not going to take in any of the beauty of what God has placed in the journey of life around me. En ek deel hierdie, want ek ervaar regtig, die Here wil ons perspektief kom verander oor dit waaroor ek vanoggend preek. God wants to come and shift our perspective on what I'm preaching on today, because it's not about what we are doing. It's not a work that we do for God. It is about becoming someone. God wants us to become like Him. And I preached on this same topic last week, that we should be not afraid when it comes to loving the people that God calls us to love. So this is essentially part 2. If you missed part 1, go and check it out. It was on loving your enemies. And it was a really challenging message for me, myself. So this one is going to be about loving the least of these. Loving the least of these. So for us, we need to have this perspective that life is not just what we do. It's not every single day I get up and I do whatever I felt I was going to do. Ek word wakker in die oggend en ek het my lysie, my to-do list, my lysie wat ek gaan doen vir die dag, en dis al wat vir my saak maak party dae. Maar die Here wil hê ons moet besef, ons is deel van 'n avontuur genaamd die lewe saam met hom. En daar's soveel meer as om net deur dit wat ek en jy moet doen te gaan. So dit mag dalk 'n uitdagende boodskap wees aan die einde van die jaar, want ons kapasiteit is min. Almal van ons het ons checklysie van wat ons wil klaar kry voor ons Desember vakansie het, nee. Maar hierdie gaan baie meer oor iemand wat ek en jy moet word wanneer ons saam met Jesus wandel in die avontuur van die lewe, as wat dit gaan oor wat ons vir hom moet doen. So dit is uitdagend, because following Jesus was never meant to be safe. I don't know about you, but my Bible tells me that following Jesus is not safe. It says stuff like, pick up your cross and follow me. Lay down your life. It says stuff that I don't necessarily want to hear because it's difficult, it's hard, and it's not going to be safe. The only place that you and I are safe is in God's presence. Die enigste plek waar ons veilig is in God se teenwoordigheid. So iemand het gesê, toe ek gesê het, gaan hierdie 2 weke sommer net oor liefde gesels. Toe sê hulle, jy preek oor liefde as jy nie weet waaroor anders om te preek nie. Jy is veilig dan, want dit is die grootste gebod. But that's not my heart motivation why I'm sharing this. Hierdie kom regtig uit 'n maandelange pad wat die Here met my stap, waar hy my uitdaag om weg te beweeg van wat ek doen en om my liefde te wys elke nou en dan, dat dit ietsie is wat ek aanskakel wanneer ek lus voel, eerder om iemand te begin word wat liefde is. En ek skiet nog baie ver te kort, so moenie na my voorbeeld kyk nie. Maar dit kom uit wat die Here met my mee besig is, en ek is opgewonde hieroor, because I cannot do this myself. This is a work that only God can do in my life.
So I'm in good company. You're in good company. We cannot do this on our own. You need the Holy Spirit to do this. So vandag gaan ek verder net gesels oor hierdie konsep. What becoming love looks like. Because yes, we need to love our enemies, as I said last week, and I landed my message in the concept of God is love. In 1 John 4, you read that. God is love. And then a few verses on, he says that we are to be like him in this world. Meaning we need to become love as God is love. So the main text for today is again 1 John 4, verse 18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. En hierdie versie het ek bietjie meer uitgebou laasweek, maar wat dit eintlik vir ons sê is, liefde en vrees kan nie in dieselfde spasie saamleef nie. Love and fear cannot coexist in the same space. You're either going to have fear in your heart or the love of God. So ons moet toelaat dat die volmaakte liefde van God in ons harte uitgestort word, sodat ons dit kan uitgee aan ander. En wat ek bedoel is, ek het gevind, in elke situasie waar die Here my sit, waar ek uitgedaag word om die persoon voor my lief te hê, as ek probeer om dit self te doen, kry ek dit nie reg nie. If I try to do it out of my own effort, I fail. Maar as ek myself positioneer om eers die liefde van God te ontvang vir myself en die ander persoon, as ek glo met my hele hart, hy is lief vir hulle. Hy het vir hulle ook aan die kruis gesterf, hy het sy seun vir hulle ook gegee. Dan is dit asof ek 'n oop kanaal raak, waardeur sy liefde net kan vloei. But if we try and do this like a work out of our own effort, we will fail. Okay. En nog 'n ding wat ek gevind het uit my ervaring is, dat Jesus is reeds daar, en ek gaan dit herhaaldelik aanraak soos ek deur hierdie boodskap gaan, is, elke persoon wat Jesus voor my sit, moet ek glo dat Jesus is reeds daar. Hoekom? Hy het hulle intentioneel oor my pad gebring vandag. So hy is reeds daar, hy wag reeds dat ek net uitroep en sê, Here, help my om hulle lief te hê. So Jesus is reeds daar, en nou gaan dit sin maak hoekom ek dit sê. So last week I also referred to this book by Bob Goff, Everybody Always. It's a book about becoming love, like Jesus is love, like God is love, and then that we are called to love everybody always, but that we can only do this when we become love. So this quote I want to start with is, if I really want to meet Jesus, then I have to get a lot closer to the people he created. All of them, and not just some of them. So that's what I meant earlier with a perspective shift, is instead of allowing fear in my heart and intimidation in my heart in every situation God places in front of me, I need to start seeing it as an opportunity to become more like Jesus. Ek moet dit sien as 'n geleentheid waar die Here my wil groei daarin, dat ek meer soos hom kan word. So dit is 'n perspektiefverandering wat ek en jy moet ondergaan. En ons sien dat hierdie is so belangrik vir Jesus. As jy Bybel hier het, ons gaan nou lekker baie skrif lees, Matteus 25, dit is waar ek die subtitel vandaan kry vir vandag, is dat ons die minste van hierdie moet lief hê. So julle kan so lank sien toe blaai, maar ek het gevind dat Jesus my wil verby die punt wil beweeg, waar wat hy vir my sê in skrifte soos hierdie, net 'n goeie idee is, en ietsie is wat ek in glo, na 'n plek van ek neem aksie. Na 'n plek van dit vloei uit in dade wat gebeur in my lewe, omdat dit iemand is wie ek word. So let us read Matthew 25, verse 31 and on. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. En ek jammer as jy die verkeerde kant gekies het om te sit vanoggend. Nee, ek maak 'n grapie. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world, for I was hungry,
and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invited you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. And he doesn't stop there. We still need to deal with the goats. Then he said to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me. Then they also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for the one of the least of these, you did not do for me. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Ja, dis nogal, dis 'n moeilike stukkie en dit daag my baie uit. Soos ek gesê het, ek kry nie hierdie perfek reg nie, maar ek wil groei. En dit is die vraag vanoggend is, wil jy groei? Wil jy ontdek wat Jesus regtig van ons vra wanneer hy hierdie opdrag vir ons gee? Because it's a tall order. En ek dink ons moet ook net besef, hy vra nie dat jy jou redding moet bekom op hierdie manier nie. Jy's reeds gered as jy in Jesus glo. Jy's reeds gered. If you put your faith in Jesus as your Lord and Savior, you are saved. But we prove our salvation by the good works that God has prepared for us beforehand and stepping into that and choosing not to live for myself. We sang it in, I think, 3 different songs this morning. But choosing not to live for myself anymore. Om te kies, ek gaan nie elke dag opstaan en myself tevrede stel meer nie. Ek gaan opstaan vandag om God tevrede te stel. Dis 'n ingesteldheidsverandering wat moet plaasvind nadat jy gekies het om Jesus te volg. En die ding is, die realiteit van hierdie is, dit is moeilik want dit gaan jou altyd iets kos. Jou tyd, jou aandag, jou geld, jou moeite, jou ego, jou hoogmoed, jou trots, dit gaan jou iets kos. In een of ander vorm in jou lewe gaan dit vir jou voel om gehoorsaam te wees en die persoon voor jou lief te hê, kos dit jou iets in daai oomblik. En dit is, Jesus het gesê, lê jou lewe neer ter wille van ander. Tel jou kruis op en volg my. Hy het nie gesê dit gaan maklik en maanskyn en rose wees nie. Hy het nie gesê alles gaan mooi en perfek in jou lewe wees nie. So if you sitting here today and you're not experiencing a life full of blessing, don't attach that to whether you are a child of God or not. That's not proof whether you are a child of God or not. Because he said you will suffer. We will have trials and tribulations. So that's in and of itself is not proof that you are a child of God. And today the world gives us this image of being a child of God that tells us that you will always be prosperous in every single situation in your life. But sometimes God allows seasons of testing for us to go through, for our faith to become stronger in Him. The real test, and I'm going to say it at the end of my message again, is whether you truly are close with God, because then His power, the power of that close relationship with God, will be visible in the way that you and I love the people around us. Jesus says here in John that obedience shows your love for God. Okay, that's what this comes down to. But in John 14, he says, if you love me, keep my commands. John 13, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. John 15, verses 14 and 17, you are my friends
if you do what I command. This is my command, love each other. En ek het net gevind, miskien moet ons ophou om net te glo in wat Jesus sê, en net te sê dit klink mooi, en dit klink goed, en begin om 30 sekondes op 'n slag gehoorsaam te wees in wat hy van ons vra. So challenge yourself this week, whenever you stand in front of a person that you know God is challenging you to love this person right now, for 30 seconds, ask God, Lord, for the next 30 seconds, help me to love this person like you love them. And then, once you arrive at doing the 30 seconds thing well, push it to 3 minutes. Okay, moenie net tevrede wees met 30 sekondes, yes, ek het mense lief gehad vandag, nie? Groei daarin, maak het 3 minute, en dan later maak het 30 minute, totdat dit iemand is wie jy geword het, en nie net iets wat jy doen nie. Dit is wat ek myself mee challenge. So, God se opdrag vir ons is om mense lief te hê, en in 1 Johannes 5 vers 3, dan sê hy dit wie hy sê dit op hierdie manier, loving God means keeping his commandments, and his commandments are not burdensome. But I'm like, Lord, your commandments is very burdensome because it makes me really uncomfortable to love certain people that you placed in my life. But I feel uncomfortable when I'm not depending on his power. Ek voel ongemaklik wanneer ek dink ek moet dit self regkry. We need the Holy Spirit. Dit is so belangrik en ons hardloop sit deur ons dag dat ons vergeet van hom. Ons vergeet hy woon binne in ons. Ons vergeet hy is met ons. Hy is oor jou, hy gaan oral saam met jou en ons vergeet van hom. Soos heeltemal. Ons het die hulp van die Heilige Gees nodig. In Johannes 14 het ons nou gelees, as julle my lief het, sal julle my opdragte gehoorsaam. En net daarna dan sê hy gaan die Heilige Gees vir ons gee. And I will ask the Father, and he will give you another advocate who will never leave you. He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive him because it isn't looking for him and doesn't recognize him. But you know him because he lives with you now and later will be in you. No, I will not abandon you as orphans. I will come to you. And I don't think this is by chance that Jesus is saying, obey my commands by loving people, obey my commands, and then directly after that tells us he's going to give us a helper. Hy gaan die Heilige Gees vir ons gee. Hy sê vir jou, ek weet jy kan nie dit self doen nie. Ek weet jy het my nodig om dit te kan doen, maar hou moed, ek is altyd met jou. Ek gaan jou nie net los om self te sukkel nie. Ek gee vir jou die Heilige Gees. So the Holy Spirit helps us to obey. And the only other thing that we need to start doing every single day is we need to pre-decide that I'm going to go into my day today positioned to love. I'm going to go out into my day, no matter what I face, no matter who I face, I'm going to be positioned to forgive. I'm going to position to give to the needy. I'm going to be positioned to help someone if they cross my path and they need my help. I'm going to be positioned to love. So you need to pre-decide this. En ek weet, dit is vir ons moeilik, want ons hou van gemaklik wees en veilig voel, soos ek in die begin gesê het. So ek challenge daardie perspektief wat ons het met hierdie boodskap. Want dit is so in ons ingewortel van ek wil net veilig voel en ek wil net gemaklik wees. Maar onthou, die Here gaan voor jou uit in jou dag in. Deuteronomy 31 verse 8. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid and do not be discouraged. And hold on to this when you come in a difficult situation where you're like, I know I'm supposed to love right now, but I don't know how it looks. I know it's going to cost me more than I might have been willing to give this morning. Lord, I need you. Then remember that he's already there. Hy's alreeds daar en hy is lief vir die persoon voor jou. Hy weet hoe dit moet lyk. So, die groot ding is, die stryd tussen ons vlees en die gees. En niks sê dit so mooi vir my soos Romeine 8 nie. Romans 8 verses 5 to 9 and 14.
Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. Menende, Here, ek voel nie nou lus om hierdie persoon lief te hê nie. Vergewe my, want ek gaan dit nie nou doen nie. Okay, dis hoe jou vlees klink. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. And then it continues, you, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. So nog 'n vraagie wat jy jouself moet vra vanoggend. Word ek elke dag gelei deur die Gees van God? Laat ek toe dat die Heilige Gees van God my lei, of kies ek wat vir my belangrik is vandag? Dis moeilik. Staan jy op in die oggende met die ingesteldheid om jouself tevrede te stel, of staan jy op met die ingesteldheid waar jy kies, Here, ek gee nie om wat vandag gebeur nie, ek gaan leef om U tevrede te stel, nie myself nie. So, as ons gaan wag tot ons lus voel om iemand lief te hê, wat moeilik is om lief te hê, gaan dit nie gebeur nie. Want as ek en jy gelei word deur of ons lus voel vir iets of nie, is ons vleesgedrewe. Maar as ons kies, ons besef ons is in daai spasie, Here, ek voel nie nou lus nie, en jy vat dit in daai oomblik na Jesus toe, you take it to God, and you say, Lord, no matter who you bring across my path today, I want to love them. Help me. Dis die ding, is ons moet leer om eerlik met die Here te wees en te vra vir die hulp wat ons nodig het, wat hy het sy Heilige Gees vir ons gegee. En as ons wil weet wie val in hierdie kategorie, ons het dit eintlik nou gelees, maar ek het so vinnig deur daai groot stuk skrif gegaan dat ons mis dit. Jesus is so prakties, julle. Nie net sê hy vir ons wie die minste van hierdie is nie, wie ons moet lief hê nie, hy sê vir ons hoe. Hy is so prakties. So in Matthew 25 verse 35 to 36, we're going to look in depth at this now. He says here, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. En hierdie is waar ons perspektief uitgedaag word. This is where your perspective is going to be challenged. Is jy regtig besig om net deur jou dag te hardloop en taakies af te handel en alles gaan net oor wat jy graag in jou lewe wil bereik? Of is jy ingestel op wat die Here van jou vra vandag? Is jou hoofprioriteit vandag om te doen wat hy van jou vra? That is a perspective shift that we need to make, because it's so easy to just go with the way of the world, get sucked in the stream, in the way the world is flowing. It's so easy for us to get sucked into that. We need a perspective shift as children of God. We need to live our lives geared and ready to please God every single day. En jy het die Heilige Gees nodig om dit te doen. Jy gaan nie dit self kan regkry nie. Okay, so back to the scripture. In this passage, I can identify at least 5 different categories. 5 verskillende kategorieë wat ek raak sien, wat ons geroep word om lief te hê. Firstly, the poor, the needy, strangers or foreigners, the sick, and then people in captivity or in prison. Daar's my verskil tussen armes en behoeftiges, want alle arm mense is behoeftig. Maar alle behoeftige mense is nie noodwendig altyd arm nie. Okay, so there's a difference. That's why there's 2 different categories. The poor, let's look at the poor firstly. Just going to go through each of these quickly. Die arm mense, is die mense in die samelewing wat dalk nooit bo hulle omstandighede gaan uitstyg nie. My hart is dat hulle sal. Okay?
Maar die realiteit is, party mense word arm gebore en hulle gaan arm dood. Dit is die realiteit. Some people are born poor and they die poor, and they never rise above their physical circumstances. But this is what God's heart is for us, for them. He says, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done. So doesn't this sound familiar? Like Jesus said in Matthew 25, whatever we do to the least of these, we do unto him. So whoever are kind to the poor lends to the Lord. Wat ons aan hulle doen, doen ons eintlik aan Jesus. The second group, the needy. And I'll explain the reason for that photo now. Maar Jesus wil hê ek en jy moet begin om behoefte om ons raak te sien. Behoefte. Mense wat nie kos het nie, hulle het dalk werk, maar hulle is in 'n oomblik waar hulle 'n kontant vloei probleem het en hulle het nie kos nie. Om raak te sien iemand is behoeftig. Om raak te sien iemand het nie klere nie, hulle klere is altyd stikkend. Want miskien stoot hulle al hulle finansies in skoolfonds in of so iets en hulle koop nie nou klere nie, enige sulke goed. Die ding is wat ek uit dit uit wil vat net is, daar sal altyd behoeftige mense rondom ons wees. There will always be people who are in need around us, and God wants us to start noticing the need. He wants us to have eyes open and ready to notice the need. So hierdie foto kom uit Junie se SOS. We went to 3 different locations. We did a soup kitchen basically. Ons het kos en klere en komberse uitgedeel in Junie. And I put this picture up because I went to the library first, die biblioteek. En aanvanklik was dit net ons, daar was niemand nie. En ek was half bekommerd, ons het nou hierdie 3 potte sop, gaan nie ooit mense opdaag wat dit gaan soek. En voor ek my oë uitvee, toe dit duidelik raak dat ons gaan kos uitdeel, is daar hierdie lang ry. And all of a sudden there was this line of people waiting to receive food. En ek net besef, ons gaan altyd omring wees met mense wat behoefte het. Ons moet net leer om geposisioneer te wees om die behoefte aan te spreek. So, miskien moet ek en jy begin om met 'n paar broodjies in ons kar rond te ry, want jy gaan iemand teekom in jou dag vir wie dit kan uitgee. Of klere, haal bietjie jou wintersklere wat jy weet jy nou nie meer inpas na hierdie seisoen nie, haal dit uit jou kas uit en deel dit nou al uit vir mense. So, kom ons sien behoefte raak, want nog 'n ding wat vir my uitgestaan het hierdie dag is, elke persoon met wie ek in aanraking gekom het ek daai ervaring gehad, weer eens van, dis asof ek met Jesus praat. Jesus is hier. Jesus is so in hierdie oomblik besig om hierdie persoon deur my lief te hê, maar nie net dit nie, dit seën my terug. It blesses you in return when you start loving the people God places in front of you. Then thirdly, the strangers and the foreigners. So I'm going to read that scripture now, but it can make us really uncomfortable to be around people who don't look like us, talk like us, who have customs and cultural practices that we don't understand or agree with. It can make us uncomfortable. But scripture is clear that God loves the stranger and the foreigner. He says, "For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribes." Hoe gereeld dink ek en jy nie dat die Here is net lief vir my nie. He shows no partiality. He sees you and he looks to the person you're struggling to love and he loves them the same. He has no partiality. He defends the cause of the fatherless and the widow and loves the foreigner residing among you, giving them food and clothing. And you are to love those who are foreigners, for you yourselves were foreigners in Egypt. Ek weet, ons was nie in Egypte nie, maar ons was almal eens op 'n tyd vreemdelinge van God gewees en ons is nou deel van 'n hemelse familie, nê? And then in Hebrews 13, if you want a New Testament scripture, do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Hoe cool is that? Okay, so ek dink nie ons besef wat gebeur werklik wanneer ons 'n vreemdeling verwelkom en insluit in ons midde nie. Nou, ek kan getuig, ek was alself 'n vreemdeling in party plekke in my lewe gewees, en die mense met wie ek nou nog vriende is die mense wat my laat welkom voel het. Maar die ander,
ek gaan nooit by hulle gaan kuier nie. Dis net die realiteit. So is ons as 'n gemeente en is jy as 'n individu geposisioneer om vreemdelinge in te sluit en in te trek en te laat welkom voel, of stoot ons hulle weg, omdat ons nie hulle taal praat nie, omdat ons 'n probleem het met een of ander iets van hulle kultuur of iets wat hulle doen wat ek nie verstaan nie. Stoot ons hulle weg of laat ons hulle deel voel? Do we invite them into our homes? Okay, dis 'n uitdaging, maar is prakties. Then the sick. Jay, sal jy gou my slide opsit van the sick? So, wat ek gevind het is, ek gaan nie vir julle 'n klomp skrifte opsit van hoe ons siek mense behoort te behandel nie, toe maar Jay, sy daar nie. Dis okay. Hoe ons siek mense behoort te behandel nie. Die ding wat ek die meeste ervaar het, ek gebid het hieroor is, siekte isoleer mense. Siekte isoleer mense. Sickness isolates people, and God wants me and you as His child to move into that space and to be there, to take care of them, to help them to not feel alone in their struggle, to encourage them, om hulle op te bou met ons woorde, om vir hulle te bid, om langs hulle in te haak en te sê, ek is hier vir jou, want siekte isoleer mense. Of dit nou is omdat hulle nie tussen mense mag wees nie, omdat hulle of jou kan aansteek of jy hulle meer siek kan maak, en of dit is omdat hulle later net voel, hulle is so swak, hulle kan nie iets bied meer vir die samelewing nie, hulle kan nie meer vir enige iemand iets beteken nie. Ek en jy word geroep om lief te wees vir hulle deur na hulle toe te gaan en ons arm om hulle te sit. We have to give what they need in that moment. So when I had COVID in 2021, it was really bad. But I had this friend, even though she was not allowed to come to me, to visit me, she made sure I had a nebulizer and all the meds and things that I needed. And also last year when I went for my operation, for 2 weeks, while I was recovering, terwyl ek gesond geword het weer na my operasie, het sy my wond kom versorg. En dit het vir my so baie beteken, want as jy swak is jy so swak, jy kan nie na jouself omsien nie. En iemand wat kom en net daai stukkie omgee uitsteek na jou toe, beteken baie meer as wat hulle besef. So, dis my voorbeeld van hoe iemand besef het, Nimie is nie lekker nie, sy is geïsoleer, sy moet gesond word en goed, maar ek gaan doen wat ek kan om haar te help in hierdie oomblik. En dis dieselfde, moenie iemand se wond gaan versorg as jy nie die kennis het van hoe nie, asseblief. Maar gaan en bemoedig hulle en vat vir hulle ietsie om te eet, vat vir hulle kos. As jy weet 'n hele gesin is platgetrek met 'n griep, vat vir hulle kos. Niemand is nou besig om voor 'n stoof te staan en kos te maak nie. But we need to take care of the sick. And then the last one is the captives. Ons moet die gevangenes besoek, en ek hou van in Hebreërs 13 vers 3, hoe dit sê is, continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering. I'm going to try and keep this short, but I actually have a lot to say on this. Want is hierdie nie die een wat ons die minste doen nie, want ek ken niemand in 'n tronk nie, so hoekom moet ek 'n tronk gaan besoek? Nee, dis hoe ons redeneer. Dis nie deel van ons daaglikse roetine nie, om gou iemand by 'n tronk te gaan besoek nie. En ek weet van julle sit hier en jy het dalk 'n familielid of iemand wat jy ken wat in 'n tronk sit. Maar die Here wil hê ons moet uit ons pad uitgaan vir hierdie ene. En solank as wat ek en jy vasgevang is en die uitgangspunt het van wat hulle gedoen het is verkeerd, hoekom moet ek gaan besoek? Is jy reeds verkeerd geposisioneer? You're already not positioned to love them then. Want dit gaan nie oor of wat hulle gedoen het reg of verkeerd is nie. Die regstelsel het klaar daarmee gedeel. Jy hoef nie dit ook te doen nie. Okay? Hulle sit in die tronk vir 10 of 20 jaar vir wat hulle gedoen het. Hulle is baie bewus van die feit dat wat hulle gedoen het verkeerd was. Maar ek en jy word geroep om na hulle toe te gaan en Jesus se liefde met hulle te deel. En ek mag hierdie vir julle sê, want in 2022 het die Here my uitgedaag dat ek 'n tronk moet besoek en ek het dit vir maande geïgnoreer, want dis baie random. Here, ek ken niemand in 'n tronk nie, nou moet ek 'n tronk gaan besoek. Waar begin 'n mens ooit? Where do you begin to go visit someone in prison? And the moment
I started being obedient and I asked around. Literally the next day, I was in contact with someone who works at the prison in Mossel Bay. So it's a male juvenile detention center. So ek sou obviously verkies ek na 'n vroue dame stronk toe wou gegaan het, maar die naaste een is baie ver. So het ek die geleentheid gebruik want ek wil weet hoekom wil die Here hê ek moet iemand in 'n tronk gaan besoek, né? Nee? En dis ek soos living on the edge, let's go. So I met Barry, who's the guy who works with people in the prison in Mossel Bay, who is being rehabilitation, I can't say that word, and to help them to reconcile with their loved ones after what they've done, and to just walk this journey out with them. En 9 van die 12 mans wat ek daai dag gesien het, is daar vermoord. Nee, maar as jy vir hulle kyk, dan lyk hulle nie, daar's nog nie moordenaar op hulle voorkop geskryf nie, hulle is net normale mense soos ek en jy. Maar hulle is daar vermoord. 7 uit die 9 was onder die invloed van dwelms of alcohol toe hulle die daad gedoen het en hulle onthou niks. Hulle kan niks onthou nie. Net 2 het voorbedagte moord gepleeg van daai groep wat ek mee te doen gehad het. So daai versie wat ek gelees het nou sê, want dit is nou nie op die bord nie. Continue to remember those in prison as if you were together with them, asof dit jouself is wat daar is 'n ander vertaling wat dit sê. Sit jouself in hulle skoene. Niks maak reg wat hulle verkeerd gedoen het nie. Okay? 'n Lewe is geneem. Maar sit jouself in daai persoon se skoene dat jy het een aand 'n fout gemaak, jy was onder die invloed en die volgende dag word jy gevange geneem en vir die res van jou lewe vir 10, 20 jaar sit jy in 'n tronk vir een fout wat jy gemaak het wat jy nie eers kan onthou nie. Okay. Ek het daai dag ook gegaan met die ingesteldheid. Ja, ek was bang geweest want ek het geweet wat om te verwag nie. Maar hierdie manne met wie ek te doen gehad het, is manne wat al jare terug hulle lewe vir Jesus in die tronk gegee het. Hulle stap 'n pad van rehabilitasie. Hulle het Jesus aangeneem as hulle redder en hulle verlosser. En ek het ook gegaan en gedink, ek gaan hulle vertel van Jesus. Hulle het my daai dag so baie geleer oor die genade en die vergifnis van Jesus. Want onthou, elke liewe dag kyk hulle in dieselfde mure vas. Elke liewe dag en vir die res van hulle lewens gaan hulle deur almal om hulle herinner word aan die een fout wat hulle gemaak het in hulle lewe. Hulle ken 'n vryheid van Jesus se genade en Jesus se liefde en sy vergifnis wat ek nog nooit gesien het nie. So ek het by hulle geleer. En ek dink partykeer miskien wil Jesus sê ek en jy moet moeite doen om mense wat in gevangenis sit te gaan besoek. Ek het julle gesê dit gaan die mees uitdagendste een wees want jy moet gaan bid hieroor, jy moet gaan vra dat die Here vir jou geleenthede gee en goeders. Maar ek voel net daar's iets wat ons mis oor Jesus en sy karakter en sy vermoë om mense lief te hê en om alle mense lief te hê as ons nie gehoorsaam is en selfs hierdie gaan doen nie. Okay. So, ons moet wegbeweeg van die gedagte en die perspektief dat God van ons vra om net ietsie te gaan doen en dit moet regtig elke dag iemand word wie ons is. So, dis opsommend, ek praat nie nou net van die tronk situasie nie. Elke liewe een van hierdie 5 goed waarna ons gou vinnig gekyk het, jy gaan dit net kan doen as dit iemand is wat jy elke dag met opset, met intentionaliteit besig is om te word. And the way I spoke on this earlier was that we need to do this by living every day led by the Spirit. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit, and we need to pre-decide that I'm going to love people today. I will love the least of these today because I keep at the back of my mind that whatever I do to the least of these, I do to Jesus. Whatever I do to the least of these, I do to Jesus. Okay. Net ek heeltemal my plek verloor. Okay, ons sluit af met nog 2 aanhalings van Bob Goff uit sy boek uit. Want hierdie is vir my so belangrik, julle. Daai boek het my lewe verander, want dit maak om mense lief te hê so prakties. Dit maak om verby die perspektief en die mental stumbling block that we have when it comes to loving people, that book really helped me cross that barrier. So, I say,
Do you want to do something amazing for God? And I know as children of God, we all would say, yes, I want to do something amazing for God. Then he says, trade the appearance of being close to God for the power of actually being close with God. Trade the appearance of being close to God for the power of actually being close to God. We need to be still in his presence. We need to prioritize time with Jesus above everything in our lives. Anders gaan ons stak bly en net vir onsself leef. Ons moet saam met Jesus wees om soos hom te kan word en dan te kan gaan doen wat hy van ons vra. I said this last week as well. True discipleship, following Jesus, means to be with Jesus, to become like Jesus in that process of being with him, and then to do what he did. But we just rush past to the do part, to check it off our list, right, in this society. But he wants us to be with him so that we can become like him. Then the second quote I'm going to leave with you is, our lives will never be about Jesus if we keep making everything about ourselves. Our lives will never be about Jesus if we keep making everything about ourselves. Julle, dit is 'n siekte. Dis baie dieper binne my en jou gewortel is wat ons besef. Die eie ek wat moet sterf. Ons sien dit wanneer ons gekonfronteer word met situasies waarvoor ons nie lus is nie. Here, ek's te besig, ek's te haastig, ek het nie hierdie beplan vir vandag nie. Ek sal dit môre doen. Okay. Ek sê dit want dit is wat in my gedagtes aangaan. Sulke tye. But we need to move past the flesh and be spirit-led people. So kom ons staan en dan bid ek saam met julle en dan gaan ons net afsluit met hierdie liedjie. Here Jesus, dankie vir u getrouheid in ons lewens. Here, dankie dat ons verdien nie u genade nie, maar steeds gee u dit vir ons, Here. Jesus, en ek vra dat, ek weet ons word daagliks uitgedaag. Elke persoon wat ons mee teekom, is 'n geleentheid om te leer om meer soos u te wees. En ek vra, Here, kom verander ons perspektief. Lord, come and change our perspective on life, that it is an adventure. The ups and downs will always be there, but it's an adventure with so many beautiful things along the way. And I pray that we will not miss the fact that every single person you want us to love, you are already there, ready to love them. You already know how. You already know what they need. All we need to do is start our day pre-deciding that today I'm going to love like Jesus, and then inviting you in, Holy Spirit, to come and help me to love like Jesus, to become love like Jesus is love. Here Jesus, kom maak ons vry van ons vlees. Kom leer ons die denkwyses wat u wil hê ons moet hê. Kom gee vir ons 'n hemelse perspektief. En Jesus, help ons om net 30 sekondes op 'n slag te begin. Help ons om te groei 30 sekondes op 'n slag. En help ons om gehoorsaam te wees. That we will know that we are your friends when we do what you ask of us. And that we will experience the blessing of your friendship. Here, so ek bid net 'n seën oor almal wat hier is vanoggend. Ek vra, Heilige Gees, mag U ons bekragtig. Mag U met ons wees hierdie week. Mag U ons help, mag U ons herinner aan die woord in die oomblikke wat dit saak maak, dat U roep ons om liefde te wees, soos wat U liefde is. En ons is nie alleen nie, want U gaan voor ons uit. En U is altyd met ons. Dis beloftes waaraan ons kan vashou. Ons kan seker wees, ons is nie alleen nie. En Jesus, ek wil vra vir elke persoon wat hier is, wat dink, hulle is te ver weg. U kan hulle nooit gebruik nie. Kom stort vanoggend U liefde in hulle harte uit. Kom openbaar U self aan ons, as die God wat liefde is. Come and fill us with your love, Lord God, your perfect love. Come and drive out all fear in Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Amen.